Zdravo, dragi gledalci, dobro dan, jeste dobro se smorili i vi ste... Prvi čest prepreka, evo, za početak potrebno sam vam zadatak. Evo, slušajte. Od veselo, maono i sebe odnese. Da je spreman? Mi smo spreman za borbu, ajde. Sad. Spremni na moj znak. 3, 2, 1, sad. 3, 2, go, ajmo brojeve. Uzmite srce. Ajde pre toga da prvo... Mi smo spreman, na moj znak. 3, 2, 1, sad, napred. Odvesel na tebe, odnosno, bravo. Kažu veselje, veselje, veselje. Veselje, možda radi. Od kad se pratite tu. Bravo. Jo. Hoćete složiti, brate. Bravo. Izvolite, sedi. A sada vi. A sada vi. Zašto se? Evo, slušajte pažljivo. Igor Ogan. Igore. Igori, ne znam. Mi smo spremni, moj znak. 3, 2, 1, sad, napred. Ovdje se bravo, bravo. Još malo, pa šta sad? Prošli put da ne... Sad si ti, znaš šta da radimo? Ajde. Kuce. Ajmo bica, ajmo sad se... Bravo. Odlično si se s tim.